ngingakhulumi nani kudala nje ngingacommunicate nani. Mara ke ngithanda ukubonga ukuthi ngisaphila. Inyama isahlangene nomoya. uNkulunkulu emuhle. Ngicela ukubonga istaff sase Clinton. Yo basebenzile lawo bantu lapho ukuthi ngibe ngisaphila mina namhlanje. I-COVID phansi yadlula nami. Ngilele esibhedlela for 5 full weeks. Ngigula basebenzana nalomzimba wami, basebenzana nomphefumulo wami. uNkulunkulu engibambile ngenceba zakhe ezinkulu nezininzi. Ingoma ebeyingiphilisa whether bengicula or bengikhuluma angiyazi. Ile ngoma ye Joyous Celebration ethi ngicela undenzele uncedo unganishiyi. Bengitsho njalo bengithi ngicela uNkulunkulu ungangishiyi ubumnyama bufikile bekumnyama empilweni. Ngiyabonga ukuthi manje ngisaphila ngisaphefumula ngi-COVID free kodwa ngisachacha angakabi fully because enye into isandla lesi asisebenzi kahle. Indaba zama ukuthi bafune ama drip abafuna ukufaka i-drip ama veins and stuff. Kodwa bengijabulela nje ukuthi isandla lesi ngiyafila ukuthi khona into wrong ngaso. Otherwise enye nenye ayizange ngifile ukuthi injani. Bengingena nechaphaza lokuthi ngifile into ebhlungu or ngifile ubumnandi. Bengena emotions. Ngithe 2 days ngiphumile esibhedlela ngezwe ukuthi uMr Shaw ushonile. Angikwazanga ukukhuluma, angikwazanga ukwenzani. Kodwa ngizophinde ngiqhubeke ngintshela ukuthi kwenzakaleni. Umuntu wami ndiphila ngaye. Ubona nje ngibreathe la high. Uye uNkulunkasi wami omkhulu. Hayi precious. Ngitsho ababali. Not Jerry. Bayandi. Bona ukuthi bona nje ndiphila ngakho. Umuntu wami lo ungenza nje. Bonus kasi kuya ku-higher jobs bonus iphinde ngoDisemba ndithi bonus aphinde xa ngoJanuwari andithi bonus ake nathi ndiya bonus andenza kanje. Guys, we thank God for Sis Petronella's life. Thank you so much for watching this video. See you on my next upload. Bye.